Alaitz! Non dago Alaitz, egoitz? Egoitz? Esan, badabuela barrie. Bildu Aitorreri barrie, mesedez. Eskerrik asko. Ondo etorri munduko wallball txapelketara. Gizonezkoetan, Binagakoan, multxokako fasean, azken partidua jokatuko da Euskal Selekzioak. Mikel Aurrekoetxea eta Mikel Beldarrainek jokatuko daurie Argentinako selekzioan kontra. Irabaziz gero, multzoburu geldituko da Euskal Selekzioa. Nesketan be, jokatu daurie ligazka fasea eta multzoburu bezala sailkatu dira final aurrekoetara. 2 minutuan hasiko da partidua. One of the ladies, please. Sorry, girls and boys, but we need you now. Otherwise, we have more and more delay. We want to play as many games as possible until 8 o'clock. Because after 8 o'clock, we can't play anymore. Please arrest. For 2, we are going to play the game now. There's a referee, please play now. For 2, play the game now. Start. Ready. Go! Okay. Zero. Oh. 0-0.
1-0. One. Two, one. You play. Key one. C'è un arresto a Mikel. Campo ti sta andando arriva. Per dire dove vai, fa. Key two. Outside. Venga, va, Secondo Mikel, oso ondo horrengo txumin, azako, ba. 4-3. Qué bueno. Onik be. 5-3. Long. Second ball. 6-3. Play. Ondo Mikel, ondo dago, non mira ondo zu tanto. We play. Si no separas, We play. No, pero cambio el vasco. Ya sé, pero cambiemos, no fue línea, No fue línea. Fue out. Fue out. No, pero fue out. Ha sido bueno. No, no fue línea. Ha sido bueno. Buenísimo. Claro. Point. Sí, pero si es vasco. Es vasco. ¿Cómo point? Y el replay.
Claro, pero la última replay, ¿eh? No, esa ha sido buena. Esa está bien, la línea ha sido buena. Haber dicho antes y no. Claro. Verbetie, t'inquiète. 7-3. Venga, va. Eight to 3. Vamos a dar vuelta, cuidado, dale. Venga, venga. Evita tu party. Venga. Dale. Vamos con huevo. 8 to 4. Oride, vete para ahí, Oride. Mierda, dale. 9 Venga, 4. va. Egon badestan atzean, esarri kontizetan noa, 10 4. 10 4. No, no. Long ball. Is it service? No. Yes. We play. Das Geld ist der Sport. Te la tiran a uno, los dedos. A una mano, bota, si ahora tenemos a 11 4. Pendant le match, j'arrêtais pas. Je me dis, je laisse. We play. No, agarra. 12 4. Okay. 13 4. Vale, vale. Casi a Portugal, ¿ya? 5-13. Lucia igual, intenta 6-13. We play. Seven 13. Venga, va, Et les Espagnols, 8 13. Eta forma problema, aurre aiatu.
Shoot. Nine 30. Allez, les petites filles. Time out. Huevo, viejo. Time out. Lo vamos a levantar, Ah, non, non, allez, va, t'as joué. 10 30. Demande la balle. La balle, ah, t'as pas une balle? Bah non, j'ai pas pris la balle, c'est une balle de... Demande la balle. Si. Avec ta veste. Mettez la main. Mais vous gagnez demi-finale. Exactement. Time out. 10 30. Ten set points. Sois attentif, c'est pas l'homme que tu vas regarder, c'est la balle. Ça va vite. Yes. We play. C'est bien de me le dire, Fred, mais t'as pas fait ton premier. Bah non, bah, je crois que t'as en crevasse, moi en ce moment je prends plein C'est bien niqué. Ah, je vais reprendre. Bon, je vais s'échauffer, mais moi je tape pas la balle tout de suite. Okay. Bardin, gu gurean, segitan dugu bardin, pega barik, Zero, zero. Mais c'est pas grave, c'est mon plus ça. Yes. Ah, après le We fond, play. One zero. Yes. We play. Two zero.
We play. Tu remets quoi toi après là? Ouais. We play. Bon, pas nous. Code 1, the other, Moi je vais Brad faire ça Cameron. là. Le football est North dans against l'eau. Romeo Duda at the Rises. And the referee from Belgium, please. Referee from Belgium. Huevo, viejo, dale. Lo vamos a ganar a huevo. 3-0. Non, mais l'arbitre déjà ici. Ah ouais, mais il dit ça parce que de base ça devait être Chinan, les Anglais. 4-0. Tienes razón, perdón. Sí. 1-4. Dale. Vuole moneta? 1-5. Long. Second serve. Allez. Non. Yes. T'es jalouse, hein? Parle bien. Replay. Allez. Allez. C'est vrai que t'as pas envie de faire la ligne si je peux me faire ça? Je joue après. 2-5. Outside. 6-2. Yes. Play. À mon avis, c'est peut-être un truc en mode. Perfecto, con Mauricio está urte. Aurrera botando. 7-2. Outside. 7-3. C'est pas mal. Outside. Four, 7. Play.
Good play. Four, 8. Long. Second serve. Good play. Vamos. ¿Cómo? Nine, 4. Next game on Cover 2 will be Elijah Prosperous against Chilham and Sarah. He's a referee from Puerto Rico. 9, 5. He's a referee from Puerto Rico. Oh, wait, sorry, from Argentina. After that. Argentina. So on court 2, Elijah Prosperous against Steve Chang and Sarah Elliott after the game. 6, 9. Outside. 7, 9. Seventeen. Eight, 10. Out. Out. Nickel. Sì. La partie. La sua Attention, il y fille. a un truc. Eh, regarde. On va voir si c'est un joueur de quelque chose. Si c'est lancé une balle spéciale. Non. Ouais, pas mal. Si t'as jamais joué au balle. Thank you. 19. Ten, 10. J'y vais. C'est bon pour ton échauffement. On va voir si t'as déjà joué le bal. Ouais, ça va, c'est pas mal. 11, 10. Ball. Oh.
Replay. Twelve, 10. Ouais, mais là, dans la veste, on va battre de match. Yes. Replay. Il s'était arrêté de jouer. Ouais. 12, 11. No, ¿cómo que no? Para. But he called no and was good. La balle était bonne. He called no and was good. That's point. Celle de Mickaël, elle était bonne. Ouais. Parce que Leandro, il a crié out. Was good. Et il peut pas. Donc c'est Was pas. good. But he called no. Point. If he called no, it's point. Leandro is point. Porque ha pedido no y ha sido buena. No, pero paras el punto. Ha dicho no que no ha entrado. No, pero si hablas, Pues- paras. Eso es así. 12, 12. Zimmerman a encore perdu parce que je crois que c'est ici. On n'a pas gagné. 30, 12. Bah, avant, c'était pas non plus le joueur. C'est un bon t-shirt, Match ball, 12. Non, parce que je vais pas lui redonner un ancien, on a déjà eu en 2023. Je vais lui donner celui-ci. J'ai juste cherché mon plus parce que.
Hands down the coat. And you think my throw was Please terrible? start as soon as possible with the game. Please start as soon as possible. Johannes, here or there? And the final? The final? So you have another pay, another job. Ya bir yere bak. Ya, puta madre. Bueno, akauz partiduek final aurrekoak bihar jokatuko dire, bai neska eta bai mutiletan. Multzo buruen pasau gara, eta final aurrekoak bihar jokatuko guz, bihar goizean. Bihar arte, see you tomorrow!